Excellences, Messieurs les chefs d'État et représentants des chefs d'État, Monsieur le secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom du peuple congolais, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo et terre d'hospitalité, à l'occasion de ce 9e sommet de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, placé sous un thème qui nous engage tous, à savoir consolider la paix, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Banyakubahwa ba perezida b'ibihugu n'abahagarariye ba perezida, Bwana umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari, banyakubahwa ba minisitiri n'abandi bashyitsi mwese banyacyubahiro. Mu izina ry'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbakiriye hano kandi mbaha ikaze mu murwa mukuru wa Kinshasa, murwa mukuru w'igihugu cyacu kandi kizwiho kwakira neza abashyitsi. Twahurije hano twese mu nama ya 9 y'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari CIRGL, ifite insanganyamatsiko igira iti gukomeza kubaka amahoro, umutekano n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Mbere na mbere ndagira ngo nshimire byimazeyo nyakubahwa João Manuel Goncalves Lourenço, perezida wa Angola, wari uyoboye CIRGL ndetse anayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Tumushima ku buyobozi bwe bugaragara no ku bushake yagaragaje mu gutera inkunga ibikorwa bigamije amahoro n'umutekano mu karere kacu. Muvandimwe, turagushimira uburyo wahaye agaciro amahame y'amasezerano aduhuza, watuyoboye cyangwa ubwo wayoboraga umuryango wacu wariyubashye kurusha uko wari umeze, wumva neza ibibazo kandi ukagira ubushake bwo gukora byinshi. Ndashimira kandi nyakubahwa Samia Suluhu Hassan ku ntsinzi ye iheruka yamugize perezida wa Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania. Ndashimira abaterankunga bacu bose n'inshuti z'uyu muryango kuba baritabiriye ubutumire bwacu no kudahwema kudushyigikira mu bikorwa byo kugarura amahoro, umutekano n'iterambere mu karere kacu. Nshimira kandi umunyamabanga nshingwabikorwa wa CIRGL n'amatsinda y'intumwa z'ibihugu ku kazi gakomeye bakoze mu kwitegura iyi nama. Banyakubahwa, nakiranye icyubahiro n'ubushake bukomeye inshingano zo kuyobora CIRGL mu izina rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu myaka 2 iri imbere. Iki cyizere muduhaye kiradutera ishema, ariko nanone kiduha inshingano zikomeye. Nzayobora mu buryo bwumvira abandi, butabogama kandi bushyira imbere umusaruro. Nizera cyane ubufatanye bwanyu, cyane cyane bwa Troika. Akarere kacu karacyugarijwe n'ibibazo bikomeye: intambara n'ibikorwa by'ubushotoranyi, kwimuka ku baturage ku bwinshi, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ubukungu butameze neza, kubura ibikorwa remezo bihuza ibihugu, n'ubucuruzi n'icukurwa ry'imitungo kamere mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ariko ibibazo ntibizatunanira igihe dufite ubushake bwa politiki bukomeye, ubumwe bw'akarere n'inshingano zisangiwe koko. Amasezerano yo muri 2006 ku mahoro, umutekano n'iterambere niyo nkingi y'uyu muryango. Ni igihe cyo kongera imbaraga mu kubishyira mu bikorwa. Hariho kubahiriza amasezerano yo kutarwanira no kwirwanaho, cyangwa gutera no kwirwanaho, gufatanya mu by'ubutabera, kurwanya icukurwa n'icuruzwa ry'imitungo kamere ritanyuze mu mucyo, no gushyira mu bikorwa gahunda yo kungurana ubukungu hagati y'ibihugu.
nta mahoro adashyigikiwe n'ubutabera, nta mutekano udasangiwe, nta terambere ritagira ubufatanye. Muri manda yacu tuzibanda ku bintu 5 by'ingenzi. Icyambere, ivugururwa ry'inzego rya CIRGL. Cya kabiri, gukomeza amahoro, umutekano n'ituze mu karere. Icya gatatu, gukomeza ubufatanye mu by'ubutabera. Icya kane, kurwanya icukurwa n'ubucuruzi by'imitungo kamere binyuranije n'amategeko binyuze muri gahunda yo gutuma ibikoresho byose by'akarere bikurikirana cyangwa habaho kubikurikirana. Icya gatanu ni uguteza imbere ubukungu bw'akarere mu bufatanye bw'ibihugu. Banyacyubahiro, igihe turimo kiradusaba gukora mu buryo bwihuse. Tugomba guhindura akarere k'ibiyaga bigari ahantu h'amahoro, umutekano n'iterambere ryuzuye. Ubuyobozi bwacu buzaba butahengamiye cyangwa ngo bushingire ku mahame akurikira. Buzashingira ku mahame akurikira, buzaba butabogamye. Hari ukubahiriza ubusugire bw'ibihugu, kurinda ubutaka bwabyo, kutagaba ibitero no kudashyigikira imitwe yitwaje intwaro. Ariko kandi tuzakomeza ibiganiro bigamije ibisubizo birambye kandi bisangiwe n'impande zose: abagore, urubyiruko, abaturage n'inzego z'ibanze. Ntituzongera gutandukanya umutekano n'iterambere cyangwa ubusugire bw'igihugu n'ubufatanye cyangwa ubutabera n'ubwiyunge. Tuzakora byose icyarimwe mu mucyo, mu kwizerana no mu bushake bukomeye. Nifuza ko iyi nama ya 9 ibishingiro ikaba intangiriro y'igihe gishya cyo gushyira mu bikorwa mu buryo bwihuse amasezerano aduhuza. Kuva ubu mbitangaje ku mirimo y'inama ya 9 isanzwe y'inama mpuzamahanga y'ibiyaga bigari yatangiye ku mugaragaro. Nous n'opposerons plus la sécurité au développement, la souveraineté à l'intégration, la justice à la réconciliation. Nous choisirons tout à la fois avec méthode, courage et loyauté. Que ce 9e sommet marque le renouvellement de nos engagements et l'entrée dans une phase d'exécution accélérée du pacte qui nous lie. Je déclare ainsi ouverts les travaux du 9e sommet ordinaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs